noć je bila puna lijepih nokauta, ali ni tvoj nije ni blizu zabaciti. Pa eto, moj je najbrži. Vjerujem da možda najviše vrijedi, a i još je obrana titula. Jesi li mogao predviđati ovakav tijek događaja u kavezu? Pa nisam, jer sam mislio da će se još brže zaletiti u mene, da ćemo morat malo hrvat to da testiram to kubansko hrvanje, ali eto, malo su možda krivu taktiku složili da je on čekao moj kick ili ne znam nija šta pa da me ulovi, da me sruši, pa evo, nije mu dobro ispalo. Moram te pitati za ovu zadnju situaciju, šta se desilo i iz svoje glave nam prokomentiraj to. Sa Miranom Fabijom. Pa ništa, evo, kao što sam malo prije rekao, jedini sam ostao kojeg je prozivao, s kojim nije odradio meč, nikako da mu ispune tu želju, dobro, makar je bio ni aktivan i to, pa rekao, idem ja njega prozvati, pa će mu ispuniti želju, makar evo sad sam konstatirao, ne znam da li zaslužuje za pojas, pošto ima poraz i to, dogovorit ćemo catch weight do 9.4, samo da odradi